Palu kami vai buat de suaya kita Yesus Kristo, bafa umas lo balang ama, bafa bersagi hanya ni amuni iya. Berawa ke da bazuma ke ande tanggal 5 Februari 2024 de alam moro bazura Luka faza siwa ngawasi dulawal iru digital mafua maneta mali malani. Bamenoi etu erugo ande baso mato walboni ba ohen da ketero Yohane Yakobo mai ia bahili mangande. Bame mangande ia batubali babania ba afusi barunia umada. Bahizani hadarua sifawo kenia Mose ba Elia. Mola kami ba maigira la fatuna lua lalania ni faluania danya ba Yerusalema bamanukeng da fetero bametokea ira bala ila la keminia awaniha anda sidarua siso bada dunia bamelaheta ira kenya da ba imani fetero ke Yesu he samahal bada ezi sehina hada badama fazaki no setelu sambuat ke Mose, sambuat ke Elia. Le ikila batahege hadia behedenia. Babar behedenia anda basula ho ilmu ira. Baata ira. Memoi ira baka balawo anda. Basolisi oroi lawo anda imame. Ono buda ni tuyubu mi fonodongo kania. Pameterongo li anda bahasa Yesu ilara balu kedera lu hadia yala umaha baniha gofu ha ukemi londa hadia ilara mangada isa masuno wa umasu masuaya bama anu sokagul bagi neta siseki ade no mabasu dak malume ba umasiga na wotok ya kadede dama anda amalagi kuma bahmu de baik kamu anda sanol rege tarmali anda suaya tola mafundo matengon bama falua tobali hobo mapri ahede ke mahe suaya o masiga mafundo iya ira ama ina ni o masiga bakyo suaya o baita fe shalom iya hobo seofona sibai tasuno lo balangi sino ebua dede baba kumasi ya ita irege notola tarugi ngaluo ni amonio ande makhe badaromali ande iombaka keda wasan rasura ande luka samesa luka ande banu samua gengenoli zura duria somusodede sanutune he iwisa lala Yesu halewa Yesu memu iya to baguntan bazuraruka ande te ombahau i otarai metumbu Yesu irege mangamuli iya kenamania bazuru bahiza bagamau du berahuoni angerusida bazma ke ande bada ifadune dune ni falwa Yesu meno awai mamahau ya bani hasato bamoy ya babahili bada telu dari fahasi okonia bagine tedau bahagia zalua ya wabahili memang ada Yesu da ni fadune duneda badar mali ane ni angerusida bazi ke ane ande upezi to bani tei badar mali ane pola kemi Yesu. Ira ama ina ni omasio bakazo aya baba orida ande io osi bai ita. Ena balala ba orida se eroma bangwa muada bahalwada babehededa babonga matada ena Yesu ni fula kunida. Ya bai tabe fonada wa abulada. Ya bertabe fonada wa atwada babenta bali elat kelida samesa hobo sifaluha ya ita
Ya hasambale tabali ia lahemi lomalani tuho. Tefola kami Yesu ya wabahi Sara anda mi fere ni angan. Da ete sena bayati dulawan ibu izik telmafulu atel. Bada iduna meno awai fahukuo Yesu. Mameno awai mamahao ia bani hasato. Bawa lubongi ai fadae. Yesu ainda sifong dani fahalia sidatel. Sotei fetero Yakobo ba Yohane. Ba iohen dani hane sidatelu. Ba fau kenia mai irayawa bahili. Ba menola rugi dae. Ipombahae wa sosambua mifano Yesu ya ia dae manana ika. Ira ama ina ni masio bakuzu aya. Da ega no samua da sese ifalu-falua Yesu baba olia. Wa iheta ia banaya sirami bani hasato ba ihala kanya dinete ba ahomodede baba ngande kunama. Bada mangada Yesus ipafangalulu bafani deni. Baba ginete mangande dia ade. Bada ete obakae obatobali zihania. Wa afusi barunia bahumagi. Bada oroma ira amadina ni umasi ubakuzo aya. Wa Yesu ade no afanu ya ono no balangi. No safanu ni amoni bani fosmani. Bayati telungafulu irugi telungafukasara. Pada egai ombaka baginate mangana Yesu ade basogai ni hasarudasia iya sotoi Elia bamoze baginate gae bahiza baba maikira Yesu ade banomola kami sibani ada kita dede balaunas Yesu ade yang ia dae baba nutuna he ibisa nubalwa ba auri ama ni falwa Yesu pa Yerusalema fatua lebaga kulikia namania baso. Pada ela apakah dunia pa Yesu ada dania balazila itera babaka la rabia la bebesi ia la timon babania la oso ia irege mati. Bahiza ira amakina ni muhasil bakusu aya le itah kubo moso iya bate susugi yang moy bangay sumate ena don sini hafefu teorifi balasunda ba auri si ati andi berdahu sinangnya ifae makadagu badaro may lomalangi ade ifasugi si bay pada daya ikan samati ia boy arur dededa baba ngade baba maane dededa baba mati mehada lala tulata sunda ba hau dede dede satu tua ago ba abele sibo dua tuho tefola kami Yesu ya bahili dua andeu mi fonolomo ero nahumede iya da etla tasenda bayati telmafla efa irugi telmafulu atur ira ama ina ni masio bakusu aya bada ego ifadule bamberuwo ade wasolisi au morosiao ha iwa olisi ane ono kudae nituyuhu mifononomo kani Yesu ane ono lomalani ni fatenge babudani babolohe favorifi baniha faith anda berodae tekau ni gaita ni hasamati ya dae baba monomo ni faema Yesu anda berodae yang talulu ba aurida erona inetu badata homoge ita
Ena utula oi abu to badedenda ni fa emania erona inertu. Sito bali fanuloda, sito bali fanuturulalada, sito bali famolifida, irege babe kolida tu bagolida ade le elumita, le tekiko baorida si ero mau. Ira ama ina ni omasil baku suaya, tentu manofu dededa, he ibisa baba nunda fa o dededa. Ba ina ibali ita ono suaya kita. Ira ama ina ni omasil baku suaya, ifasugi si bai pada deda. Ya lefarita bawa mundo taro malimia eruna inetu. Ya sihul teda ita eruna inetu bawa mundasi omo Yehova. Menoda ena asisehi safenu belakun. Bawa tuna fefunoro dededa. Aba ba omasi suaya kesino tatema-tema bawa awida. Padahal may walangi ande yang tolo ita hanya amniho yadi mangada ita. Keso aya bagina si sehi ande. No muhede ke mamoroy badang malumo banu mafuno. Padama ande keso aya famulo ya bawa ori matande pada de. Babe ke madada satu bawa malaya iya. Irege tobali hom bawa ori. Pada Yesus membangun agama, ya.